pozdravljamo iz Horvata. Ja sam Franka. A ja sam Jakov. Naša prva emisija započinje o ovogodišnjem projektu. Najbolje da vam to sve djeca kažu. Sa čime to ukrašivate svoje startesice? Ukrašavamo ih sa jednim fomićima koji kad jednom pređete preko nečega da se više ne može izbrisati. A koja je tema tih jagodi? Koja je tema ovogodišnjeg projekta? Tema je da ukrašavamo starkesice, da nam bude zabavnije, da svi imamo iste i da svako radi svoje crteže po starkesicama, da nam bude ljepše i zabavnije. Hvala. Zašto crtate po starkesicama? Pa zato što pokušavamo pomoći jednoj tvornici. Kako se zove ta tvornica? Borovo. I dali smo novce za njih. Iz kojega je grada? Vukovara. Iz grada Vukovara. I zato smo pomogli. A kako vam se zove vaš projekt? Jagodica Bobica. Zašto baš crtate jagode? Zato je to naš projekt i to je simbol Horvata. Hvala. Doviđenja. Doviđenja.